Purpose also. Russell Pisco no halor kani ka A lot of times. Wal Yud Day. Sebenarnya sebut jika kedua nak sama apa jaga pakai Nyata? nanta di program prepare mending dan kemas aduh omba tambahnya ke sekolah cara ini atam yang sekolah cara 1 million man 1.3 million. 1.3 million 1.3 million samlah mau berkata ring together Kay kabakta IP ha kani ka kasan banangkong hiwan ha ka Wal Yud Day. Kay kabakta IP ha kani ka first Wal Yud Day. kabakta ate kani ngi ng jinglong di samla sikwi-kwi ki sikwi-kwi ki jaka juga pakai buat haji pakai juga itu ngi ki yakwi-kwi ki penta juga pakai yak dem ngi kuno kilong del dangi kedua lah ngi pat ngi ya ke jinglong Malaysia komno kita ngi berubai kita tiba ada formas untuk ngi sipun jadi jinglong di samla. Meban Yes, Father. kani ka first time ko ba pipoy si Portugal day na em. Yes. Kila ikendu ya Ronaldo. Em paling kendua mà đồng vóc bằng như kendua mà cái này beliau berok keliling thấy lawan kena semla thì cũng Ronaldo beri international match ni thì expect him ini kendua. Te piso kum no halor kani ka Wal Yud Day jong ka balang Catholic. Kajinya kendu jong ki kena semla na sispa san puai teli kiri mo. Te piso kum no halor kani kajinya kendu jong kini ki semla. Kai ka ba inspire pi ba pi kini ki semla. Kai ka ba mo ka ba yo le se ka ba ketik ya ka mensim jong pi ba pi kini ki semla. Jadi kau ni sharp he the proud to be a Catholic. Ari kalau ba ka balong ka ba ketik ya kajemu kajemu khat jonga ha bangai i kum ni ya ki kena samla habok noi bro ka wi ka prthei kalau ba ka pani ya ka ba mangi kum ki Catholic tam hani ka Salesian Youth Movement kanu ngilong ki bai teli iwan ni ngilong kum si family ni kendu ni enjoy ni asyat ni comment but kadon lu kata ka om ga kanjingnya dei ba kam kerpang apring jungi ha ka ba kam ngim sudan kanu kanjingnya pera apring jungi ketika jumpa ha junga man raru ikani ka message po kisnong junga bangin long kum kini ku sai brio hakwe ba ki thai Meban minin pi yashim benta ya ki inauguration mass hangte hapo Eduardo Park mo pi daki 1 million 1.3 million ki beriu ki samla ki wandam ta tu kamas ke ka bakta ep ha tu ko pormas ka bakta ep tu mas kumu samla kumu kena samla bawan na po shillong na po rikasi jungi ke ka bakta ep ha pormas hakajing syam hi jonga hi marui shimet ka ba ta du kalong ba hakapor ka kum celebrate ya kamas kalong pe bah ba ka ba ki celebrate sport nong jungi karkum participate jong kini ki kena samla hakamas tu ke balong sisa ke wapen ya pher pring jongi bat jongki habai dei bakum no ban ten ya kamas tai ke wei ba ngai imenen dekla ki jong kmat de untahi ngidon hang nei Father Daniel David Langkaji I weni padar Salesian Father jungi nang tin po Shillong province te Father kani ka first Wal Yud Day jong pi ne pila shi mentah ki wei pat ki Wal Yud Day menchua Ini kasi maringpong bangawan sa ka Wal Yud Day. di pisungo kum no halor kani khamtam kai ka role jong pi kum u Salesian priest mo hawa pi ni jingbun yugi kena semla kan ne kai ka ba pi kwa banra sa province la jong sa jella la jong mo kai ki jinghikai ka ba pio lumba oi kampat kut ka Wal Yud Day hendrei kadang syu sedang menin hendrei kai ka ba yo le se pila ban ai jinghikai ne yalam nuksra sa jakala jong Kaya ka bangay tanan ning kong ning sabi hakabay di barkani kalong nai siya ka takajinglong kaway jong kabalang Catholic. Nakaleng ka pertay ngiwan ni himdan kuno ka jingya per jingmut ya syong ya bam lang ya tre lang ya lekay lang ya duay lang kabaan ngay tanan kur kompanyat
jong kini ki bapak ya kini ka program kaya ibe ya irenti daki hajar mut ki kena samla bat ki bri ki wanang ni andre kamdan kono wana kijing thut kijing wet kijing wah kijing penya ya kini kebalai ha bangai ki kena samla ni kano ngai kemen ngai sup bangi kumbi solution ni treasure shara kamenta kijing bah kijing miat jong ki kena samla kajing wan jogi kena samla hang ni kapani baki e shisha yudon bosco ki e shisha solution baki e yang ting trash tom ki solution sa takataw baki solution ki lab non yalam ya bun kena samla sha jaga Kaya kubor ke bat kuat penai syaki para semla jungi hapo ka jalla jungi ne hapo ka Shillong province ka kubor ne ka jigentu ngai kena samla jungi shapo Shillong province gadai himdai ban sir himdai ban tieng syak ni ka jaka wala ka jinget di kubri shone ka lakham duna ni habang i baki kena samla kilong kumne ki jan chu blai minin habang i hapo tu ka jaka bang idon ya ko opening mas jong ka world youth day ka jing re blai jaka kena samla hakani ka jaka hari Europe bat ka jing jan jong ki show blai habang priang communion ki dangu ki da don kapor ban duai ban ai ngu blai bawan ko jong ki kanu ngilong ki ba habok ko ka Shillong thau jungi ban mangiru giran kam banyai penklanya la ka jong jinget ba duai nak minta ki brio ni Good morning Bartholomew. Please tell us from which country are you? Hello, I'm from Poland with Salesian groups with 400 people. What is your experience in this World Youth Day? Yeah, I'm very impressed about how many young people have in one places. It's very nice and yeah, it's a nice experience. Tell us something about Salesians in Poland. Salesians in Poland, what are your activities as SYM member? Okay, and we have the academic group, and we have a lot of how to say activities. We have every day we have the dinners in our group. We have also everyday mass, the academic mass. We have a lot. We have sports every week. We have the Lectio Divina. We have adorations, workshops, and many more because we have a lot. We have the big group in Poland. Thank you, Bartos. See you later. See you later. Bye.